Yes. Wabona ibyo tugiye gupfa harimo no gupfa ubusa. Ubwo siko ibintu bimeze. Wabona tutagiye gupfa ubusa. Hari umuzegaro wigeze kuza muri 92 aza yiririmbisha utuntu tw'uturirimba ari kuri moto, azavuga ati linikolo lingalayo awanatika nini kombe ya boli nyose nakoze ngana voyage nakondenga boko masuse. Ore yo baguhora ikire yo bakuziza ikire yo. Yes, reka nongere gusuhuza rero wowe cyane cyane umufana w'umupira w'amaguru mu Rwagasabo, mubwira ati mugire ibihe byiza, amahoro y'Imana bane namwe. Ninjye nta wundi rero w'ibyishimo cyane ni si papa wirinda kuba ikibazo ku bantu, aho kuba ikibazo ku bantu ahubwo nakemura ibibazo by'abantu. Nkakunda amahoro nkanga kuyabura, nawe ukurikiye WAZI-K ndakwifuriza amahoro y'Imana. Niba uri umushyitsi ndakubwira ati fata isegonda rimwe gusuka kuri subscribe kandi like kandi share, ubundi ujye wirebera shows kuri WAZI-K. Yes. Ntabwo nzi nimba ubizi, usumwe Imana Muhammad, Imana ihamaro n'umugisha mu mvugo yayo ukuri igaragaza ko Umuyisilamu gukora umutambagiro mutagatifu muto umura mu kwezi kwa Ramadani bifite agaciro ko hejuru, ndetse ubwabyo bifite agaciro gakomeye nko gukora umutambagiro mutagatifu mukuru wa Hijja. Ibi byatumye Rwanda Umrah Travel igutegura urugendo rw'ukwezi kwa Ramadani, special Ramadan Umrah package. Kubera ko ubushobozi bw'abantu butangana, Rwanda Umrah Travel byatumye itegura ingendo zitandukanye muri uku kwezi kugira ngo buri wese agire aho yisanga. Ku madolari 2,000 gusa ushobora kumara iminsi 10 yose imaka, bigufasha kwegereza Imana subhanahu wa ta'ala uri ku butaka butagatifu, ukahakorera amasengesho arimo ibihagararo bya ninjoro by'umwihariko mu kwezi kwa Ramadani, ukahasabira ubusabe, ugasingiza Imana subhanahu wa ta'ala, aho ushobora kumara iminsi 10 wifuza, yaba ibanza, iyo hagati ndetse n'iya nyuma. Ndetse ushobora no gukora itikafu mu site wa mbere ufite agaciro gakomeye ku isi, Masjid al-Haram. Ndetse kandi n'abifuza kumara iminsi 15, yaba ibanza ndetse n'iya nyuma, abo bose batekerejweho. Icyongeye kuri ibyo, abashaka b'inzobere bazifatanya namwe muri uru rugendo. Naho ibyo bidahagije, Rwanda Umrah Travel izagutembereza ahantu nyaburanga hafitanye isano n'idini nka Badiri, Uhudi n'ahandi hose hafitanye isano rya hafi n'Ubuyisilamu. Abifuza kwishyura mu byiciro nabo yabatekerejeho, ushobora kutuvugisha ku muyoboro WhatsApp ariwo 078 40 20 344. Rwanda Umrah Travel, gendana natwe uzagira urugendo rw'ibyishimo. Ariko ninde muntu warozereyo? Ninde muntu warozereyo? Umuntu wagiye kwirogera yafashe umuti yari guha abagabo b'ikipe ya Rayon, ahubwo aragenda awihera abagore b'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe y'abagore yaragenda igukubitira 4. Wagiye kwirogera nimba yibeshye udupapuro, ako yari guha abagabo yagahaye abagore, ako yari guha abagore agaha abagabo. None murebe ibintu bivuyemo ngo murategura. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 mu mateka atazongera no kongera kubaho, nibwo bwa mbere ikipe yitwa Rayon Sport gikundiro ikiryabarezi gikubiswe inkoni kunda, bagikubise inkoni bari kukimenaho amazi, bagikubise inkoni hari n'inzogera ku ruhande, bagikubise inkoni bagisiga n'isusa. Murenzi Abdallah ndakwihanganisha ngo ndakubira ko bibaho. Wenyine bwo nyine yobora indembe nta kundi. Iyo yoborera indembe n'uwo mwarabu wawe aho ngaho nimba ari ngo mu tekinisiye w'ibiki, nge nago mbizi nuko ndi kubona hano muri kugenda mwiganirishwa utuntu tudasobanutse. Ariko murahakubitiwe, muhawe icyo bita Noheli n'ubunani.
noneho uyu mugaridiye wanyu Gishweka Olivier uwo bita ngo ni Kigali no bank, ako umuntu wese ushaka agafaranga aza muri Rayon. Reba ngubu mwakinishije abakinnyi 8 bashyashya batigeze bakora n'imyitozo. Hari n'uwo mwakuye kuri tapi rouge yaje kwikorera imyitozo, mubonye amacenga ari gukubita umuscout ati nabonye tala, aribwo bwa mbere akinnye mu buzima bwe. Mwabonaga byavamo koko? Mufata abakinnyi 8 bose mubabanze mu kibuga, mwifatira Kigali no bank Gishweka garidiye w'ibihe byose. Nagiye kubona mbona baramucenza ku burutugu, itama rifata mu bunuza mu byatsi. Oreyo mutubabarire, ntago natwe ari twebwe, ntago ari twebwe, niko ibyishimo biba bifite, ariko ntago muri stade hashobora kuzamo za moto za spiro ngo mubure gukubitwa kuriya. Mwagonzwe n'amamoto. Ntago uyu munyamerika yaba yatungutse hariya ngo show speed ngo muhava amahoro. Ntago muri VIP abantu baba bicaye kuriya bambaye amashati y'umweru, bambaye amapantaro y'umukara ngo muhava amahoro. Bagomba kukura bivu uko byagenda kose. Murenza Abdara wihangane, urakubiswe pe, urakubiswe. Ariko sinzi umuntu, ako nanjye wazakina muri Rayon munsi umwe, wazitera tentire nanjye nashomye nkicisha ku ba scout, nkicisha hana ba president baba bicaye bari kunywa agakawa, bari kubinoza, bari kwiga ku mushinga wa Rayon. Ndebe abantu bumiwe. Byibuze uragatsindwa kimwe, utsindwe 2-1, ibitego 4 harimo n'ibyo twanze. Oreyo baguhora ikireyo. So ntabwo ari Rayon gusa rero, uyu munsi twanagize bana competition zigiye zitandukanye z'uyu musore w'umusitari cyane w'umunyamerika ukurikirwa n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uyu show speed urabona ko hari inuze yagiye agirana amakompetisiyo challenge, yagiye agirana n'abasore bo muri KGL, abakurura ku mamoto, harimo gutera ama push up, amapompage, harimo ari kwibyinira ikinyarwanda, bakajya ibumoso bagaca iburyo, baca iburyo agaca ibumoso, akabusanya. Ariko ndakubwiye ngo yewe si ibyo gusa, yagiye no gukora challenge yo kurya ubugari n'isombe. Oreyo sinzi ikintu uzira. Umuzungu agire gutya ejo bundi aje kwigurishiriza amasahane muri expo avuye muri Egypt, abo n'abantu barimo baratambuka bambaye imipira ya Rayon, akagira ngo ni company icuruza nk'ibintu, bamubwira ko ari ikipe. Sinzi uwamugiriye inama yo kwambara agakabutura k'abana kugira ngo amatako afatwemo neza, babone ko ari Van Dijk koko cyangwa se Kyle Walker. Haraza mushyize hariya. Umuntu agiye kwikorera imyitozo kuri tapi rouge, mushyize hariya. Mutaona mengi. Uyu mwaka no gukanura, uyu mwaka no gukubitwa umusubirizo, uyu mwaka ni uwo gutanga inkwano z'abandi mwariye. Oreyo ndabasabira n'abafana mwese mwihangane, abaraye mu migina, abaraye hose kubera umujinya. Uzi ko atariye agiye kuri stade, ndahamya yuko aburaye ari umufana wa RAYON SPORT. Babwira ati mwihangane, ibitego 4-1 ntago ari ibintu byoroshye kubitsinda, ntago ari wari maharage. Mwarushijwe buri kimwe, mwarushijwe passe, murushwa speed, murushwa umukino. Mwebwe ahubwo wagira ngo mwari mwaraye muri za burongo moto, mwaraye muri club. Babwira ati mwihangane, mubyuka mujya kwivuza izo nkoni mwakubiswe. Hasta la vista. Tuachane wazima. Aya ni amaboko matagatifu. WAZI-K. 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 WAZI-K.